I am High Chief Gershom Henshaw. Currently, I'm the chairman of the Obong of Calabar Executive Forum, heading the advisory arm of the Palace of the Obong of Calabar. Emendi mandi toite. Edi nama mi dugo bu fai mai da enam. Eke tong edi nama mi suaku. Edi abasi onon yunu keme, onon yuni fiok, onon yuni kike. Apiang anon yunonyong, ni kaiso. Edi nam Usem for me. Di nam Usem for and you know bogi yung nam Usem me. Ubu yung bang yung. Ifuneri Usen emi. Ana rengen inagareng po ibun Usem yen. Ifrusen funemi me. Ana yen inagare Usem yen inamuki Efik. Amasi mi dawe mesongfio. Memang ekomdo. Memai embete emesiero. Amin keredi life yung osuko. Ntu foko bang odiyong ka ko biye forest gi bakasi. Mi ka kwedi yo bionyen Cross River State. Efik. Eti kamba. Inti ngitebe kutong siya usunu bagemi. Babayan fo. Amin ka kamayan ke rakeri wagiswa. O kwori ko ro siya. Wara bi kiso. Oye bab obio. Oye bab ima. Bro. Gonbo. Oh. Okam okrunyen. Waradi di. Wana masinyen. Omodo abodi bere dem nyen. Abodi okunyen. So song I did kani wara. Ami kere Dorothy Efik matuko. Ndi eyeni korofio ngombai. Ojogo yena wani tune. Emi apwana deke. Mete mi kami tiero. Mboga minkere. Tara yogo ikondo. Eken hensho. Amin ndi eyen sirong. Emi oworode. Ufo. Eken iwad Royal House. Ekosongo. Bof nke iko Efik. Emi afo odiyongode. Edi nama kpankpo irugu biarini. Today is what you are witnessing here, which is the Usem. And you can see what has happened today. It's a huge success by all standards. Kendra, jayene muso de irade step. Ana woka ka ukpa mi na yo ma dite mu ba ko de akra de mu de yene fa. Mo go mi ba na mi etem du de ame. Ni so ba ke sa ka yise de etem de mi o. Kana mo go ko pa de etem de. E bo mbo ma. Mai de somo. Usem Efik, anam Efik, eri seri de. Amasi Usem Efik FM. Efik kure, Efik tagade. Eyeseni megdu sene minam. Manatoro kukuri de. Yendi to. Eyeni fiore ba. Usem Efik, eri atakpanbo. Kodo, enyenu fok. Okoru fok osien taga. Abasi ekmikanga ata